Ngawubona ngani lo ingozi ngoba usho ukuthi into esiyinkinga phela ke mayisikhishwa nawo odokotela nami nje into bakuthiwa ikhishwa udokotela ngisuke nginethemba ukuthi hawu udokotela angeke angifake ehlathini. Ngingayibona ngani ke mhlawumbe lokuthi cha le kumele ngigade ukuthi kungenze ngibe nobungozi ocriminal. Hey nomunye umbuzo omuhle loyo kodwa onzima ukuphendula ngoba abazoyibhala yabo labo cream abazubhala la ngemumva lezinto abazaziyo ukuthi ziyagxekwa azifuneki zabhenishwa asena asidingeki abayibhali kodwa into engeke ngisho engiye ngizama ukuthi ngiqwashise ngabantu ukuthi uma uzoyithola emgaqweni uyazi ukuthi lento uyithola emgaqweni ithola yonke indawo uyabo ayiregulatiwe lo yini thenge kumama nje emgaqweni odayisa kudayisa bese dayisa nale itolo zama spices uyayithola uyifice khona yabo nje lezi zinto esiyalelana zona athi umuntu nangathi ngokuthi nje kwangisiza futhi ave kushibhile ukukhumbula ukuthi hawu lo ave kushibhile yini lenza ukuthi ke manje lo nto isebenze manje ngoba lezi zinto kuzothiwa hawu mina kwaphela izinsuku nje noma isonto ngase ngingenalutho uzibuza ukuthi yini leyo eyenze ukuthi le nto isebenze ngespeed esingako ngoba kusho ukuthi kukhona lezi zinto thina esingayithandi ukuthi zifakwe ziningi ke nama listazo ama steroids uthola ukuthi omunye umuntu uthola ukuthi mhlambe wathi egcoba u steroid cream kadene resho abone bampofe ekhaya athi awu lento engenza ngebe muhle abese egcoba ingakho sithi njoba ngisho ukuthi siyawasebenzisa thina ama steroids kuyizifo ezithile kodwa siyagayida sikutshela sebenzisa ugcine la mengathi abantu abayifundisa ukuthi makukhona inkinga ayibona esikhumbeni sakhe noma usonoleni noma usozipweni ila specializer khona ke lapha akangabuza umakhelwana akangaphosi ku ladies house abuza ukuthi ngenze njani makunje hamba uye eclinic imtholampilo ikhona qale eclinic mabebona ukuthi engaphezulu kwabo indaba yakho bazokudlulisela esibhedlela sikahulumeni esinayo i-dermatologist noma uchwepheshe wesikhumba ngoba mawuzothi uzama ukuyisiza wena uzothi uyayisiza kanti usuyayilimaza ekugcineni.